Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igir pagisen kaging kaya tao odinas kanian mismo ipagisi sa Ginoo niyan. O anto na mga hadaf yan si sagyang kaya kapagintaw. Ana pangaloy niyan rakad nagyang kuto miyam makalala hadaf yan. Mga padung nagyang kuto tigin maswat yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gu kasakudunian sa mga ummaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegude so kapagintaw niya sa giyang kaya dunia ay mala na si salungan na mori na amay buka ilain ka agyang kotwa kiguguris o kapagintaw niyan na makamibida au giyang kotwa katero yan ay malalag na ilain na kagyang kotwa kapagintaw niyan na si ipramig sa oras yan si iko kapamanambatumbang si iko mga galbak ikailang oras yan. Maawat sa giyang kotwa mga hadaf yan. Nagyang kotwa lagi dito miyakang bida so katero yan o giyang kotwa mana na galbak yan na ayakalilid na so resulta mapya na si ipkailay siko mga galbak na ubasiko mga ndingan-ndingan udi nagyang kotwa mga singanin. Anto na yung mga tips udi na mga ndeuan para rumamig sa oras tano siko ikaswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Udi na kangunan tano mabaloy sa mga dili rutin tano ayamala manggelbak tano ron na mga simba siko Allah subhanahu wa ta'ala. Paganay akibgay tano okit udi na ndeuan nagyong kotwa kapakapi asiko niat siko apian to na ay mababaloy gelbak ka nisisitadin adingon di kang gelbak ka apad ko ding kadi kapaguyug-uyug sa giyang kaya dunia ibaratan na so di gelbak sa din duty para siko hindi ka sukat minus 8 ka oras siko salungan na umabaloy agiyang kotwa ding ko ni kang gelbak ka ay pininiatan ka na swaswat kasi ko Allah gu din ka di susukat siko halal riski wala para sa Ginoong ka gu para siko pamilyang ka na kabalo ito asimba siko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kamoto so mga padagalbak tano pagkakwatan ron sa guna siko kapagintaw tano na pininiatan tanwanan sa mapya aya antap tano ron na sakudu siko pagtaw naguswaswat siko Allah subhanahu wa ta'ala kabaloy asimba tano siko Allah. Pada tips nagyong utwa tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ira tigu Allah amini pamain dagi susambayang na pura-pura kanu para kanu fantashiru fil ard si kuliah lupa wabtagu min fadlillah nam bebenug kanu udi nam bebenugan yuso lemu wallah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Napakandaklan yuso tadim si wallah kakalo-kalo na makadaken mana niyan na yung kutwa kapakandakla si mga tadim si wallah lalayon katatadmi si Allah subhanahu wa ta'ala siko apian to na yung mga galbak ka kapaduto sa okit kakabaloy nga tao mag-inuntulan kakabaloy nga tao maalakan siko Allah subhanahu wa ta'ala siko apian to na kaatasan galbak udi na apian to na kaatasan kasiko pagintaw ay manalag na kaawat kasi ko ikadusa nga sa giyang kotwa di nga di kasusuwat ako riski nga kagiya tatadman ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ugiyang kutwa mismo tadam si ko Allah napadanan si ko miya makalal asimba si ko Allah subhanahu wa ta'ala balasan kanu Allah si ko makamatawra sa miyo sari sa giyang kaya pa maginigan niyo sang kaya piya magpadantan ni man to ilan tanu wallah gu paka dagan tanu wallah si ko mga riduit tanu nagu pamagabagan wallah so pangasakit kita no gu ikalimu Allah so miya wafat kita no. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.